Hi guys, ahana maktada motor media gi makedagi taram nokchari ngasisu mayam gi damakta content ama puduna laksare hariba content asi Duke 250 gi ownership review gi matang dani Duke 250 bu pambi ba ichi nauk singi di yamna kana gani haina khalle ado mayam gari ji sida leire ko mayam gari gi owner se question jage owner lingjin bro owner mayam no introduce to biu ai gi ming debo ko wi debo ahama maktada khoi motor media gi makedagi taram nokchari ko debo je ado debo je ke hona birigi ayo je college kadari adudi debo da ina hamda debo da ina hangi bu question je ko Duke 250 lobo je sije haidi gari je market to option myam leina samson habda Dominar su leire Dominar 250 leire adagi RC 200 leire adagi Himalaya leire ko my price range ta ko ado gari je atop amta yeng dabra adu kamai ta wonom thabiu gari je aina school high school life tamiga tagi pam pen trim pai oi na gari jam te yeng tre Duke 200 se lori hai na khan si dum pam na logre hai debo na haningi je gari je yeng dre sine ko hai badi gari je debo na high school gari matam dagi debo gi dream bike oi sine ko hoi adudi debo na gari ji on to boje kyam kuirage chahi ama something like father ado kilometer di kyam thore 700 8000 exact adumaina debo na gai je on to ba je sahi ma pha dore hai ko aduga kilometer je 8000 something adumaina thore ado debo na gai si on road ahoi manipur gi oina on road price kya da logi bun gai je logi da 2.76 round price adi logje ai headlight si matang dom hangjage ba ko headlight si nungdang da thau matam de headlight si performance kamai thawem thabiu headlight je haraga ti yam ngale up thandraga su yai okay headlight si yam ngale na haibani ko ma haije up thandraga ju adum yai haibani mana haningi je ko ado debo headlight ki laigre aduga aina mathang dom haningi je aina KTM gi engine sing je sum ta bada heating issue yamna lai na tai haibadi traffic mark da thawbu khoba da ko ado debo gi gari gi engine je kamai tawuno om ta habiu atai gi nungai do traffic jam oirak padagadi gari se khara hitting effect laibna nungai te traffic jam oirak padadi gari se atai tai dati loi nungai ado keno gumba radiator fan gumba sumaina adum on tok pokhot pa adumaina tai hai tare ko ayo ado magi je hitting issue lai haibani traffic ma thawgadi ado debo highway gumba adagi lam arapo gumba thawbajidi hitting issue gumba adugumadi pang lai tabra laitre nang haini thawbani na gari je ko like traffic jam gumba lai debo na haningi je traffic jam khakta da nuai te haibani ba poche traffic ma thawbaje ko okay adu phare adudi aina mathang mo hangjiningi sina debo handling je gai ji handling je kamai tawe akhoi na gari mamai ka khoppa leidana adu yam nungai sathina sathi nungai handling ji nungai re pare adudi aduga ground clearance matang da mu laksage bo ko ground clearance se akhoi gi manipur gi road ki condition hai tare ko sigumba da speed breaker gumba ke da khet bo khotba du mai da leiba kai to speed breaker je niamaga di kem tawte wangaga di thakti dum khetre akhoi pillion amuk tongadi ground clearance nemdarak to ne bo ko adu pillion tongadi adum ikheta khetpa gi phiwa ma adu mai na khet pro ko kai to khele dum thakti dum yamna khetpa di de okay adudi kenogi sidai ki matang da mu ko ado sidai se kya wang no sidai se 822 mm wang okay amde ka ka piu ne adudi kenogi debo gi putse kya no wang je 5.55 ta 5.5 mai ma'am si mai ma khong je ngo mai khong je tip ni ko dai je 5.5 wang ni hai ma gi hai che ko ado 5.5 ki makha di nuai roi na I khalle ko 5.5 ki mathak 5.5 ki mathak kai gi di thawba jamna comfortable thawba nuai ani ado debo ko 5.5 wang ko debo je ado khoi gi sigumba highway gumba ade city gumba thawba di debo nuai tabu kai kai traffic mak nuai tabu gumba du gumba leibra highway gumba thawba di nuai du traffic gumba le padati khar nuai tabu ko aduga sit ki comfort ki matang dong laksage ko ado debo ko sit ki comfort se kamai tawe am thabion lamsang thawraga di ningong ji kharna du matik mayai gi di dum nungai khwang gumba na ba khobadi kem tawdara adugumadi tawde okay matik mya thawba gi di kem tawde habne ba ko aduga lamsang gumba thawba khoba taw ka di gong ji nai ado khwang gumba na ba khobadi tawde
ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯀꯣ ꯗꯨꯋꯦꯜ ꯆꯦꯅꯦꯜ ABSꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ나 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯕꯣꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗ ꯗꯦꯕꯣ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛꯇꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯪꯈꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 1,270 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡꯁꯦ 1,630 ꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯨꯜꯂꯒ 3,000 ꯃꯌꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KTM Duke 250ꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔshipꯀꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯕꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯣꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯕꯣꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯗꯦꯕꯣꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯗꯦꯕꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯀꯣ